Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Alaya iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Alaya. Dimteng itibiyag ko ti jakpulos ni namnama apasamak nga iso matirason no apay nga imadayo ti boyfriend ko. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naglakit din, no saan ka makaumay iti daytoy a family reunion tayo, insan. Kababain matun ayan ano sa anak nga umay insan. Sa anak lang rodon nga imay idi na palabas a reunion. No kasta, nawaya ti oras mo ita. Hey, awan nga minen trabaho. Anya, kasano nga awanan ti trabahom ako lang. Kunak man no stable jay kumpanyayo. Ay, huwag nga rod insan. Ngam saan mo't? Ado kami anaikat iti trabaho. Ay, isun samot dun ti maysa makagapo. No apay akimutong ka, insan. Medyo, ay, nagrigat ti awan trabaho na niya. Ay, wan nang rona, no naruwam ka nga ada trabaho. Ay, insan, saan mo ka di nga intugot jay jowam? Ay na insan, agpada kami ang naawanan iti trabaho. Ah, kasta ka di? Nalipatam ka din nga iso tinangisar kanyak iti trabaho kay di akumpanya. Ay, uray iso? Apektado? Daksang gasat nga ron. Uray kumano siya klaang tinaikat. Ay, unay mo't daytan. Ang, di ka agladingit. Makabiro kayong tupay iti trabaho yung. Sabi ko ma, insan. Wan. Sige, intasang wan dagiti daddo maakakabagyan tayo. Han, agsao ka mat na. Nakakonsentrate ak nagdadrive, han. Saan ka mat asigod akas ta, anak ka uli mo. Ado lang kami ti papanunutan. Kaya't da ka kumaamam-am mo dagiti kakabagyak ijeriyon yun mi. Saan pa nga itati umno a panawan? Uray bimabakal ako matitulugan mo ah. Inuray nakmadlatan iti igit ti kalsada. Mabayin nakpailangan ka dagiti daddo makakabagyan. Anyang iti rupak nga iparang ko kadakwada. Awan trabaho. Diyak mo, no kasano ang magasto sa ti plan-plan mo takasar. Inton sumaruno atawan. No apay mo't ngamin adwa kayo kani Ramon ana layoff. Hey, jak man mo nanang. No apay anapasamak dayto eh. Anya ti plano yung ita, may papan iti kasaryo. Jak mo kini Ramon. Padak mo't mariribukan ita nanang. Mabalin nyo pa imot nga itantan ti kasaryo. Dayta ti kayat ko nga ibagakan ko na. Saan kami pa'y ngamin anang rugi anak ka urnong. Saan kayo mo't nga agap apura nga kalay sakat? Kaya't ngamin ni Ramon nga agkasar kamin inton sumaruno at tawan. Agkita kayo pa iti pagtrabahuan nyo. Tiaramidam ita, mapigsaam ti pakinakam ni Ramon. Parte ti biyagda ita, panubok ako nada. Hello? Hello? Namin ano kan ngaw awagan. Ngam di mo matsungsung-batan. Pasensya ka na. Asino dagita mangmangag ko akakadwam? Mabargadak na gito eh. Agiinom kayo? Inawis na klahay. Kunak man numapantamakimisa ita. Sigapay lang, na medyo nakainom ako. Imbagam kumanasapsapa, tasaan ka ngay nururay? Pasensya ka na. Unay kamutan. Saan ka din nga po nga? O sige, mapan kan makimisa. Tayo tuloy may pitag-inom ka na giti barkada. Anya? Sigod ani Ramon ti kadkadwak ang makimismisa. Ngam ita, kaslasim madot-matan. Amangan mat no na-depress. Uray siyak mat insan. Ngam jaklat taliwayan ti makimisa.
Ibagam kan kwa na nga iti panawan nga adda pagdaldalanan nyo wano panubok. Nga saysaya at lata no umay makimisa. Ibagak to Ay, imbagta nakita ka dito'y simbaan insan. Adda kadwak amagmag na nga agang with inton madamdama. Nagmalmalum adinak intex ni Ramon nanang. Amangan mat no busy. Saan ba't asigo da kasta? Maawatam lata. Tada nga rod pagdaldalanan na. Kaya't ko nga ibagakan ko na. Nga oray saanan ang matuloy ti kasarmi inton sumaro no atawan. Amangan no day tapay ti pampanunutan na. Iso akasta. Wan nga rod nanang. Masyanak matkan ko na. Kat, anya nga iti planom ita. Kat agbiro kak ay iti sabali at trabaho. Katuan saan agaputa na ikat ka iti trabaho? Kat sumardang matan ti panagtayak ti lubong mo. Papigsaam ti pakinakam mo, anak ko. Hello? Hello, Lando. Hello, Leia. Kumusta? Agyang manak ta sinong batam ti awag ko. Mabalin ka di matasaan. Nakalagip ka man? Mabalin ka di nga agsarita ta. O sige, kalpasan ti trabaho at kita ta. O sige. Long time no hear, Leia. Wen nga ron. Ang gayam, nadamag ko tinapasama ko ti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ado ti na lay off. Nadamag mo? Ay, sayang di kumpanya yun. Medyo nabayagan. May saak ka dagiti na ikat. Ha? Di nakmanangawan iti kasta? Pudno. Isungarod nga awan trabaho kita. Ay, sayang. Manumatan atawan mo na nagtrabaho ijay. Wen nga ron. Mabalin ka di at tulungan na ngagberok iti trabaho. Ada nga min offer mo idi kanya. Ay, awan pa ita. Padasak nga ibirukan ka iti trabaho. Talaga? Agyam anak Alando. Saan kalata nagbalbaliw? Nasaya at kalata. Wala, mangantan. Ayun gayam. Kumusta kayo ni Ramon? Okay kami, Mat. Iso na lang, tagpada kami analayo. Anya? Ay, unay matdaytan? Saan ta na pagsaritaan dayt na abanag? Tani, makapala din. Ayun na rin. Kakaisuna nga itatalang ang nagkita. Anya nga tataramidak insan. Saan nakmatan akong kontakan ni Ramon? Ay na, insan. Di bisita mo ni Jabalayda. Talaga aday ta ti plano. Naapektaran sa matan. Gapo itipan na kalay off yo. Ay, makiin-inom ka dagiti barkada na. Banag asaan namat nga aramidan ini. Ay sus, madidaytan, insan. Iso amapan ko kasarita. No nagsarita kayo ko ni Ramon na kaanak kaksak baya pimanaw. Ha? Pimanaw ni Ramon, tata? Saan na ka rin nga imbagbagakin ka? Saan nakakinasarsarita? Doon alawas tinapalabas. Pasensya mo, jay ka nakakliya. Dalaw ko nga may kalpasan na naikat iti trabaho na saan na matagtagaray. Agpada kami iti kasasaad, tata. Ngam tuloy lata at ibiyang. Kinapudno na, agbirbiro kak ita iti trabaho. Saan kayo nga agpada iti kinatao, balasang kao? Api nanawan nak ni Ramon. Adi man la nagpakpakada. Urayam ata agpalawag tumot lang siguro. Nasakit da ito nga naramid na kanyak, tata. Diyak la impagarup ang maaramid na kanyak da ito. Ada siguro rason ni Ramon no api akalat-latan nga inmadayo. Kasanon dagiti planong inanang. Di pa nagkasarmi. Maawatam kumahan ni Ramon. Imbati naklatan iti kastoy a sitwasyon. Kasano inton addan pamilyami.
Panawan na kadilatan ititanga ti dilobyo. Ay na anak ko, kas itinapunak. Maawatam ko ma, ti kaayan-ayan. Good news, Leia. At dan nakita ka trabaho aparakan ka. NGO daytoy. May sa community outreach center. Ay? Padasak man nga rod ti agaplay. Saan unay adak ko ti sweldo? Anong amok aparakan ka? Tumulong ka kadagiti ubing kan babae at dumaldalan iti krisis. Saan ka di nga idipay kat mahilig kan iti kastoy at trabaho? Wan, pud na dayta. No kasta, daytoy ti gundaway mo. Agyaman akta concern ka Lando. Kinapudno na. Gayam ko jay manager. Isangag-apply kan. Ado talaga tigayim mo Among, oray no adan boyfriend mo. Napatagkalat ta para kanya. Ha? Ar-aramidag na ito ay, kas gayim mo. Wow! Dito ka diti baro at trabaho? Insan? When insan, para organize iti seminars can support groups. Uy, wish come true para kan ka. Saan ka di? Ngamin, kasto ti hilig mong aramidan. Wen nga rod, ay na agyam-yaman na kinilando insan. Lando? Sino dayta? Agar-aram kanyak idi college days ko. Okay. Di mo liplipatan nga dan boyfriend mo. Kan agkasar kayon inton sumaruno atawan. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Pimanaw ni Ramon. Anya? Pinanawan na ka? Wen insan, jak amuno sa dino tinapanan na. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da maibagan no sa dino ti ayan na. Unay matday jaya na tao. Kasla saan alalaki. Takrot gayam. Kabutan na gayam dagiti dumtang akarit iti bihag. Wan nga rod insan. Kagurak man day a boyfriend mo. Anyangay nga rod. Apay, orayam pa'y lang nga agsublikan ka? Di mo to pa'y amo. Nusublyan na ka, wano saanan. Insan, meet my fiancé, ni Lando. Hi, Lando. Ay na, namam mo kamatlaangan. Same here. Naragsakak am-am mo dagiti kakabagyan ni Leia. Ay, Leia, yam-am mo kadagiti nataangan kakabagyan tayo ni Lando. Katwan mo't insan. Yamin, te amuda, ni pa'y laramon ti boyfriend mo. Ay, jak tupay amuno sa dino ti ayan day at tao. Ay na, naragsak kami amakam-am mo kan ka, Lando. Welcome to the family. Ay na, agyaman na klaunay. Good afternoon, ma'am. Ha? Sika ti bagbaga di sekretaryak abisita. Wan. Siak, Leia. Manager kagaya man iti daytoy na NGO. Kalpasan ti pito atawan. Ita ka lang ang nagpakita. Binirok ko tinapinta sa gasat ko di syudad. Saan ako na nagpakadakin ka? Gapo iti amak ko. Akaguram iti desisyon ko. Pinanawan nak iti panawan akasapulan ka, Ramon. Bakawanin na kumalay. Si kalatati ay ayatak. Aging kaita. Mabalin ka din agsubliakan ka. Tabuklan taman ang tiarapa-apta. Amadaan itinaragsak a pamilya. Addan ka ayan ayat ko.
nakakita kagayam ti kasukat ko. Wan, nilando. Kat plano min ti agkasal. Leia, Nasakit a pinanawan nak idi Ramon. Inururay ka. Ngam saan ka nagparparit na. Iso ala ding itat. Gapo iti kawan mo. Napukaw ang naming pinsan ti panagayat ko ken ka. aglunek. Basol ko, Leia. Kunak no adda pa'y subliak. Ngem awan gaya men. Jak impagarup nga agpakita pa'y kanyak ni Ramon, Mr. Lonely. Kat iti pa'y mismo nga opisina. Ngem daytan tinaudi apa nagkita mi. To'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko raamak ti kinapigsa ti pakinagam mo. Anang sango kadag iti panubok adinteng iti biag mo. Iti panawan asimmo ko ni Ramon, sika tinatured alimapan. Saan la aparaken ka, ngem para itinasaya at masakbayan nga guruuray ken ka. Nilando anang suportaken ka iti panawan nga awanan ka, tarigagay ko nga agnanayon ko ma, tiragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan Alea, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam aket na ti paawagan iti Jan. Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga ordinaryo nga empleyado dito'y lugar mi. At daan dua nga anak, ken Mrs. Akanayon a nakababad iti cellphone. Isu aday ta ita tidakkel aparikot ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, bakit? Nabambanog kat sa manan. Kat, anya ngay, nagadot inaramit ko dito'y balay. Inayon mo pa'y dagiti dua nga ubing a permi a nagbabangad. Adda ka lang mat ngamin dito'y balay. Man ano ko ma, nuwing ka mat makikaruba. Tapnoan niya, tapno mapanak makichismis. Intod kwan, adon ton ti gumura kanya. Ay saanan dyan. Jak kayat nga aramidan day ta. Masyanak mat ngamin kan ka. Tanda ka lang dito'y unet ti balay. Ay na, naragsakak akastoy ti biyag ko. Saanak ama nakikaaruba. Ay gayam, dandanin ti birthday. Itid mo langan a kwarta. No adaman regalom kanya. Taiso pa'y nga allowance dagiti ubing. Anya ngay matiparaken ka. Makita lang ang naragsak dagiti anak ta. Umdasan day ta para kanya. Oh, pare, nagsapa ka man ita. Uy pare, tani. Aduman ang ti aramidan dito opisina. Kahit hinchik mo ka din, ta ATM mo. Ha? Apay pare? At danjay bonus tayo. Ha? Agpaiso? Nagsapa man ita. Asino ti akin igam iti ATM mo aya. Ket ni bakit ko pare? Ibagam nga raw, tamapan a grocery. Uwan man, into nagawid ak. Jak ma i-text, tawan cellphone ni Mrs. Anya? Oh, di ka man. Ay na, di na kaya tag cellphone. Awan ti hilig na kadagiti gadgets. Ha? Ay kat nagswerte ka no kasta. Saan akas kadagiti daduma misis dita. At ikayat da, kat kanayon abaro ti gadget da.
Happy birthday, bakit? Anya day tayo awat mo kanya ka, nakakarton. Regalo kan ka. Anya aya day ta. Lukatam ngamin Tila pagkaskastusam. Kasapulam day ta. So aginatang ko. Cellphone? Sana new model. Napintas ti kalidad na day ta. Kat manungay day toy. Saan mo na damagan ti presyo na? Padasam kit di nga usarin. Kunakmatkan ka, nga awan asam ko iti kakastohi. Alan, padasam nga usarin. Kaya't ko maawagan ka, no addaak ijay trabaho. Ay, gastos lang day toy. Kano agpalud ka pa'y ngay? Katpasot namin day ta Ay, Tapno adamat liw-liwam nga agbatbati dito'y balay. Kantap no saan ka maboring. Hello? 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 Oh, bakit? Sika day toy? Ay, hello? Word, lakay. Siyak day toy. Pinanas ko lang day to inted mo a cellphone. Mangmangag na ka, deng. Katuan mangmangag ka. Padpadasat ti umawag. Nasayat mat, no sorsorwam nga usaran day tayo regalo kan ka. Nagmayat matgayam. O sige, tado pa'y teramidag. Wan lakay. Tasurwag man, no kasano ti agtext. O sige, bye, lakay. Bye, bakit? oh, anya ti makunam di ta inluto kasi daan lakay. Kas iti sigod Talaga mat naimas ti panaglutlutom. Oray dagiti ubing. Kat kayat damat day ta nga inluto. Ket, kumusta ti aldaw mo? Ay na lakay. Pinadas ko nga inawagan dagiti kakabsat ko. Ket nakontak mo ida? Wen Kat kastalaunay ti ragsak da nakisarsarita. Nagmayat gayam ti ada cellphone na. Taoray adayo dagiti kakabagyam. Maawagam latay da. Kunak tumat kan ka. Sumaruno nga awagak man dagiti gagayem ko. Dagiti nabayagan adyak nakitkita agagayem ko. Maragsakan anaragsak ka itan, bakit? Sana kas idi maburong-buring ka lang dito'y balay. Hello, Manang. Jan, ayan mo aya. Adak dito'y trabaho. Apay aya. Nalabsak nga mintiburidek mo nga agay ay ayam. Ay na, unay kat angir-ngir nan itikas jay alangana. Kaslasan na nagsuksukat. Apay, anya lang ang tiar aramidan ni bakit mo? Adamat ijay balay. Apay nga rod asaan na maasikaso to'y ubeng. Kaslasan pa'y anangan. Ayan na aya. Insurot ko dito'y balay tapinakan ko. No agawit ka, umay mo dagasan dito'y balay. Uwan, Manang. Nakaturog di anak mo. Napanog siguro ang nagayayam. Nakakitamkin ko ana aya, Manang. Ijay plaza. Kasla pimpiman nga gayayayam ijay. Sigud mat asuksukunan ni bakat ijay eskulaan. Nalipatan na nga taa. Nagyaman ak amanang, tainsurot mo dito'y balayo. Ibagamot ka ni bakit mo, ta saan na abaybay ang dagiti ubeng. Kaasi daman. Oh, adda ka maggaya man lakay. Napnapa na maya. Awan ka mat anasang patak dito'y balay. Ay na, napanak laang nagload. Di talang mat ti pagpaludan Naibos ti load dito, iso napanak pa ije sentro. Saan pa inawan dagiti nanganan itay bigat? Awan, inawak. Saan ka pa nakaluto? Ay, si kakit dimot. Intun madamdama Mapagigiddan ko nga ron nga aramidan amin dagita. Ni Matet, apay abinaybay anapan nagayayam ije plaza. Jak binaybayan. Nagkunakan ka, binaybayak. Ni Manang ko, nakita na ti anak tayo ije plaza. Day tama-tamanang mo. Awan lakot agipulong kan ka. Mabisbisin, kan nakangir-ngir-ngir kan no ti ubing nga nakita na. Kat, namati ka mat. Amin lang nga ibaga na day taamanang mo. Mamati ka. Amo mo ti ugali na day ta akabsat mo.
Pare, disturbon ka man pa iti trabaho? Oh, apay pare. Friend ko ngamin ni Mrs. mo iti Facebook. Kasta ka di. Jak amo nga dagaman Facebook na. Kat no nagdrama ti ipopos na. Anya ti kahit mo asawan. Kastoy ti ipopos na. Una na, biyag tinaasawaan, stressful. Unay magtag ni bakit? At idog pa dagiti ipopos na. Mabit lang taipabasag kan ka. Wan man pare. Jak amo dagita nga ipopost na. Bakit? At da ka di sakit tinaka mo kanya? Awan mo. Ngamin, at da ka trabaho ka nakabasa iti post mo iti Facebook. Dayjay. Saan ko mga iti Facebook ti pangipusan no adaman sakit tinaka mo kanya? Taado ti makabasa. Taapay, mabain ka ang maamuanda akasta ti aramidam kanya? Taan niya ko mater aramidag kan ka? Saan ka matasaksaktan na? Saan ka di apa nang pasakit itirik na ti aramidam apanangung ungat kanya? No awan na luto ang makat? Wan ngam ibagam kanya, saan mo nga i-post adagos? Adda karbengak amang i-post iti kayat ko nga i-post. Taas sino ka kumaamang lapad kanyak? O sige, maangkan. Dito lang ti kanan? Naksat matin na po'y. Ano sam ti adda? Kan, dito'y sidaan. Impapudot mo lang, mat. Manon nga aldaw na iti ref dito'y. Ay, dayta ti jak kayat nga ugalim dyan. Nakarikreklamo ka? Taas sino kumatisaan nga reklamo? Maganas mo nga rutimangan, no kasto'y matimakan? Ano sam daytan? Oy, dinak panawan! Mangan ka, siksika. Ano? Nay, dyan ba raw? Hagtugtugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Kumabasa kuma. Nakita ka dito'y. Tata. Apay, nagapa kayo manan kin ni Mrs. Mau? Ay, awan na ro, tata. Nagkakaroba tayaw. Iswasan alimad na ita. Gagangay na ita iti agasawa. Tata. Magsarita kayo na imbag Tamaday, madadi yung pagkinkinawatan. Takas kada kami, iti day di asawak. Naragsak kami. Tanwa dadi mi pagkinawatan. Urnosan mi adakaws. Mababainak na ro, tata. Mas naragragsak di pamilya. Nuag kinkinawatan ti agasawa. Tata. Ala. Urnosem dayta, baraw. Sino kayo? Kan anya ti aramiden nyo dito'y balay? Kuha, sir. Saan kayo kadi nagsarita ni Mrs. Mau? Awan mo timbagbaga na kanya. Tangdanan na nga umay aglabakan aglinis dito'y balayaw. Umayak pa'y aglutaw. Kastaya. Wan, sir. Agawin numalpas kung dagiti trabaho. Stay out, sir. Jack, amo nga da kasta nagsaritaan nyo, Mabit lang, Tayo nagkasarita ni misis ko. Ay, wan. Ada itay dita salas nga agsilsil paon. Jack ang paon no sa dino tinapanan na. Ay, wan gayam, sir. Anya ti kayat yu alot tuag kapang rabyan yaw. Adda ka matgayam dito yung likod ti balay. Adda ti bakit kinasarita nga may agdalos dito balay. Kan agluto iti makan. Tapno saan kan nga agreklamo. Mainayon manin day ta paggastusan tayo. Kasanon ti panag-eskwela dagiti anak ta. Dagiti inal daw apagkasapulan dito yung balay. Saan ka talaga maawatan dyan? Jack amo no anya talaga ti kayat mo. Tulungan na kumamet. Tasyak laang matimang mangget. Sika kumalatan timang trabaho ka dagita abanag dito yung balay. Apay amasapol ang mangala ka pa iti katulong. Gaputa unget ka nga unget. Pati makan agreklamo ka. Santa ko man napagapaan pa'y daytoy. Mabambanogak mo dyan. Jack ka ba ulan nga aramiden amin dagiti a responsibilidad diti balay. Nungay kasayam nga minti oras mo iti panag-cellphone mo. Isula
Naang dahito tililiwak iti biyag ko? Apay kidin alapdan nak? No kastamad lang. Di na ko man inggatangan iti cellphone. Kayat ko nga gulimag iti da ito kinahilig nga agpost ni bakit mo iti Facebook. Ngam saan itan dyan? Agsao akon. Bayan nyo ko man manang. No, anya dagiti post na. Anya bay-bayan. Sana mabalin nga agulimag hak. Tanakababain no maamuan dagiti kaaduan asaan anaragsak ti relasyon yung agasawa. Impost na data. Nagsinong bat kami iti Facebook itay. Ay na, diyak kaya takas dyan ti ipopost na. Saan na nasayat ito yung mapaspasamak manang? Talaga asaanan. Kat di mo urayan nga aga pa kami iti dayjay a babae. Ta talaga atutupak no kastalaan. Saan nyo kuman atutupan dagiti ipopost na, manang? Ay saan ang mabalinasan? Mabasbasak ngamin. Kat diyak matkayat a may babain ka. Kastoy ti kasasad mi ita kini misis ko, Mr. Lonely. Sapay ko ma, tamatulungan dang. To'y pagayam mo, Jan. Jan, pagayam ko, laglagi pam a komunikasyon ti tulbag, iti nasaya at apanagkinaawatan. No imbes a pagsaritaan nyo kat ipost nan adagos iti social media, narigat a talaga dayta. Ala, padasam a kasarita iti nasaya at awagas ti asawam. Ipalawag mo no kasano ka a masaksaktan iti aramitin na. Nasken a maamuan na ti kinapudno, asaan a nasaya at a may pablak iti social media, dagiti pagdaldalanan ti pamilyayo. Gaputad at dalaeng a makaperdi daytoy iti relasyon nyo. Pagsaritaan nyo no kasano a mabaliwan ti sitwasyon, ken pagtinulungan nyo dagiti trabaho iti uneg ti balay, tapno saan unay a madagsenan ni bakit mo. Kamaudyanan na, laglagi pam, at respeto ken naan-anay apan nakaawat ti pundasyon iti natakneng a relasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jan. Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama to'y kapadasak iti bihag. Apulos nga awampay nangis istoryaak, uray iti bukod ko nga ina. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, saan kan nga agtuuloy nga agadan? Saanan nanang? Makiasawa akon ka ni Diego. Ang sayang mo't anak ko. No saan mo nga ituloy ti agadal? May sa taon langan katagraduar kan. Nagsardeng akon iti trabaho. Apay nga na nagsardeng kan. Saan nga rod akayat ni Diego nga agtrabaho ah? Kasanom nga rod amay tuloy ti panagadal mo no nagsardeng kamot ka na nagtrabaho. Nanang, adamot mabalin ni Diego nga agbalin nga asawa? Uray pay, anak ko. May mayat matlaeng no adan halpas mo a kurso. Saan nga ruden akayat ni Diego nga agtrabaho ah? Apay ngamin amasapol a pagsardengan na ka. Di na ka di amaw asi ka timang papaadal iti bagem. Ala, bayan nyo nanang.
Tainton makapagkasar kami. Ibagak apagtuluyan nak nga agadal. No kasta? Aging ga ita? Saan nga mo ti inam abar ti pagtrab-trabahuan? Iso nga nagsardeng na ka ni Diego? Saan? Sigurado ang makapungtod lang. No ibagak abar ti ayan ko. Bet? Talaga nga rin agkasar kayon kay ni Diego? Well, nabanugak matan nga agtrab-trabaho kan agad-adan. Kaya't kung ti aginana. Diyay agyan lang iti balay ajak problemaen. No pangalaak iti igatang ko kadag iti kasapula. Imbagpay kan ka. Talaka birok kan iti seryoso kan ka. Diyay nakasagana amang ikasargan ka. Saan ka amadanagan, Minerva? Makabirok kan tumot lang iti lalaki aparakan ka. O sige, panawan ka pa dito ilamisaan mo. Urayim latan ni Diego. Kasapulak pa itag trabaho. Okay. Mapan ka nga roday. Tamangan numaungtan ka pa. Itay kakadipay nga gururay. Saan magkindi? Kapampanaw lang ni Minerva diti lamisaan ko. Kinadkadwaan na kabayatan ti kaawan mo. Kasana? Nakasarita man tinam? Imanugot nga kalay sa atin. Awan maaramidan na, no iso ti kayat ko. Adakid daw ti inak, Han. Oh, anya dita, Han? Kayat na nga ilepas ko ti panagadal ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo mapasam. Mabalin ka di nga ituloy ko ti panagadal ko. Apaman ang makapagkasarta? Day talaga yan. Okay, no problem. Kasanaw, aginroll ka matlaan. Wan nanang, uray bumakat akon. Ituloy ko latan ti agadal, ta isumat ti kayat ko. Ay, bimbakit ka nagpaiso iti pagadalan. Kasanaw kat pasaray sumardeng ka sa mo ituloy man ay. Wan tawan mat nga rod kwarta abus-busak. No kumasaan ana sa pinanawan na ni tatang mo, natulungan na ka kumaanak ko. Anya ngay nga rod, nanang. Katkas jay matigasat ni tatang. Agreeing kan, ha? Saan ka diada mo asarak mo itay di pagadalan? Wan, Han. Ngam, 9 o'clock nga agrugiti classic ita. Sige nga rod. Umuna ako na rumor. At appointment ko ita. Sikan ti makaamo dito eh. Okay, Han. Ay, kaya't ko pa'y ti maturog. Ala, ituloy mo pa'y lang nga rod ti maturog, Han. Mabit lang. At igam ti kwartan. Thank you. Sige, Han. Ibatim latan iti lamisaan. Partakak ti magna. Amangan numala daw ako ni ti classic. Ay, sorry, miss. Pasensya ka na. Agdardarasak ngamin. Amangan ngamin numaladawak. Ay, sorry, Mat. Oray siya kat agdardarasak, Mat. Ang gayam, siyak ni Jomar. Anya ka di mo tinagan mo. Siyak ni Lorraine. O sige, panawan kan. Amangan numaladawak pa'y. Apay arabi imanan asimangpag ka. Overtime, Han. Kanayon kamutan amarabyan. Gapo taado ti marami di jo opisina. Kasta ka di? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, Matt. Inton Sabado. Adda pangayam amwakan ka. Gagayam ko iti negosyo. Natamag da nagkasara kon. Kayat da maam-am mo. No asino ti asawak. Kasapulan pa'y ka di ayam-am muna? Siyempre. Kayat ko makita da ka. Kayat ko makita da ti nakapimpintas nga asawak. Day talaang ti makagapo. Han, dakkel apa kay dayawak. Gaputan na pintas ti asawak.
Kasta ka di? Dayta ka di ti makagapo, no apay nga ing kasar na? Siyempre, saan na dayta? Nasingpet ka. Gapo, taagtultulnog ka iti amin akayat ko. Kumusta ka matayin anak ka? Imbag man ta nakapasyar ka. Nabayag ka di nagpakpakita dito'y balay. Uray nanang. Tao-awagan kayong matakanayon. Kahit kumusta kayon ka ni Diego? Okay kami laang, nanang. Kanayon abisi ni Diego. Danda ni awan oras na matlaang para kanya. Kapo siguro itinegosyo na. Dahil tati kanayon na nga ibaga. Saan na bali Basta di nakabaybayan. Saan matkit di nanang? Di nakmat imimutan ti asawa. Nang runa no maipapan iti kwarta. Alakit, aw-awatam latan at asawam. Tinapatag, saan nakaabaybayan? Oh, naimbag man ta nakapasyar ka gayam. Gaputa mo borbori nak ityabalay. Manumanan nga aldaw nga awan ni Diego. Nagbiyahe. Kadwa na dagiti pada na ang negosyante. Iso aliw-liwa ang matibagim. Siyempre nagrigat nga tati agmay-may sa nga awan ka sa una. Sa bagay, agpaisotin ako na. O sige nga ron, agsubli akon iti trabaho. Enjoy, gayam! Okay, gayam. Kasla mabigbig ko ti adda iti banger anang saan. Pasaray kumita kanya. Sa dino ka din di nakakit-kita kan kuana. Ay, miss. Hi, Matt. Agmay may saka ka ni? Mabaling ti makitibal? Awan. Agmay saak. Sige, agtugaw ka lang. Yaman na ka. Malagit na kadipay? Familiar ti rupam kanya. Ngam saan kon amalagit ti nakakitaakan ka? Sikat di nabangga ka di pagadalan. Saan ka di? Wan. Malagip kon. Apay nga da ka dito Awan. Kayat ko lang ti agrelax. Sige. Apay nga da ka dito Kaskan ka. Kayat ko matiag-relax. Mabalik ti agdama? Ha? Anya day ta? Mano ka din titawan mo? Amok namin nga ubing ka ngam iti siya. 19. Sika ngay. 29? Mas daw ka siguro. No apay asa anak pa lang ang nakagraduate iti daytoy atawan ko. Apay ka di. Siguro, kanayon ka mabagsak. Mabagsak ka dagos? Saan ka di mabalin ako rangak iti financial? Kurang iti financial. Kas makita kan ka. Kat saan ka ngagkurkurang iti financial? Saan itan? Gapo iti asawa. Nukas ta. At dagaya man asawam. Saan nga minamadlaw? Kasta nga paiso. Addan asawa. Apay nga ron nga da ka dito yung agmay-may sa. Ayan ti asawam. Adda business trip na. Kasta ka ni. Okay. Awan mo't siguro dakas na. Nukaduan ka nga ginom. Pasensya ka ni tinapasamak ka data. Agpadata na Bartek. Iso saan taan nagawidan tarik nata. Agbabawi ka kadi tinapasamak ka data. Natural. Agdang asawak. Katsapay la kuma. Taawan sa bali ang makaam mo itinapasamak ka data. Awan pa nagbabawi tinapasamak ka data. Katnamnama kakasta ka kumamat. Ngamin, damo pa'y lang ang nakita ka. Agayata kun kan ka. Kat ingkar kararag ko, ti panagkita tamanan. Anya? Sapay ko ma. Tasan aday to'y ti maudi a panagkita ta. Jomar? Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Sige.
Hello? Jomar? Mabalin ka din nga kita tamanan. Sige. Ngam saanan nga itinagkitaan ta idi. Adda ngamin am-amo kichay. Kadyak kayat ama-amuan na ti relasyon ta. O sige, sukunan ka dita balayo at taksiyak. Okay nga, Rod. Orayan kalangan ditoy. Bye. Asino ti lalaki akaduam iti day jabar, ha? Asino mat ti babae akadwa? Sakti mo na nagdamag. Saan ka di? Gayam ko. Barkada. Barkada? Adda ka di barkada nga arig na kat ungwan na kan. Apay akasta ka. Kat agpada talaang mat. Oray sika. Kat nakita ka nga inagkam ti babae akadwan. Saan ta ngagpada? Gaputa siya. Kwartak ti busbus-busak no agbabayak. Sika ngay. Tandaan ang ngaggap-gapo kanyak ti kwarta ang busbus-busak. Iso nga adda karbangam. Idinto ta siya kat awan. Kasta ka di. No kaya't mo nga ituloy ti relasyon nyo iti dadya lalaki. Nawaya ka apumanaw dito'y balay ko. Anya ti ko na? Agsubli ka manan nga trabaho dito'y bar? Wan. Nagsina kami ka ni Jed. Anya? Nga, apay man? Atidog nga istorya. Ay, anya, matanti mapaspasamak din ka? Kung naglakit din, wagtal ng tibiyag mo? Kasta mo ti panagpunag. Ngam saan nga amin akayat tayo itibiyag. Kat iso ti masuga. Kaano ka nga rin namang rugi eh? Inton bigatin. Sa dino nga rin ti pagnanay damita. Nagsubli ako ti sigod a boarding house ko. Amo ka di tinan? Saan pa? Kan awan pa'y planok amang ipudno kan kuana iti amin. Itatanagsin na kami ka ni Diego. Anya ti makunan. Siyempre, awang tinagbaliw. Aywan gayan. At dain sangpat ko amakan. Amok ngamin asan ka payanangan. Amok nga awang kwartamitan. Tanagsina kayo ni ti asawam. Sana bali. Takabaulak mo tagtrabaho. Tinapatag kanyak. Kat saan ka amapukaw? Uray siyak mat, Lorraine. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. Among ka di amas pinili ka ngam ti asawa. Anya nga ron ti plano mita. Agtrabaho ak. Kat ilapas ko ti panagadal ko. Nasayaat nga ron no kasta. Kat dahi tamo ti aramidak. Agadalak ang nalaing. Para iti masakbayan ta. Talon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanyak ni Jomar. Unattended na ti cellphone na. Anya nga ta ti mapaspasamak kan kwa na. Anya nga ta no padasak ti mapan ijabalayda. Sa anak nagpakita. No di kat agpaliiwak lang. No anya ti mapaspasamak. Apay nga ado ti tao di tabalayda. Tay ta nakasabit at tarpaulin. Sana pudno. Panasak tagdamag iti babae anak katakdara iti day ti abanda. Barang amuna. Noan niya tinapasamak ka ni Jomar. Nana, naimbag abigat yun. Mabalin ka di tagdamag. Anya ti damag ang balasang ko. Amuyo ka din anya tinapasama ka ni Jomar. Amamum ka din ni Jomar, balasang ko. Wana na. May isa kagayam na. Ngam nabiit pa'y anagam-am mo kami. So asaandak pa'y siguro anakit kita. Nadisgrasya ti kaanak ka, balasang ko. Talon nga aldaw tinapalabas. Anya? Umunag ka, balasang ko. Tamapan mo tanawan ti bangkay ti kaanak ka. Nana, mabalin ka di akaduan dak.
O sige, balasan ko. Umay ka, takadwaon ka di taon. Nagsakit, Chomar. Awan man lati magamam mo kanya, kadagiti ka pamilya. Gaputa din akmat mabalin ayang amo. Gaputa dan asawa. Ngam uray pa hinukas na. Kaya't ko amamuam, nga inayat kay di kasta unay. Nagsakit lang ang panunutan. Ang nagababat ti panawan ang naipaay para kadata. Sikat ti kayat ko ang makadua iti tong palbihan. Ngam apay, apinanawan nakmatan, Chomar. Diyos ko, adak ita dito balay mo. Tapno agkid daw iti pamakawan. Kadagiti amin ang nagpaspasulak. Kasdamat na kayat ko ti agyaman. Kadagiti amin ang parabor yung kanya. Gaputa ka maudyanan na. Ang turpusa ko na. Kat apaman ang makapagturpusak. Mga baruanan anak. Agabrodak. Kat sadyay bala si tao. Amang rugi ako manan. Nabayag-gaya man ang nagsiina kayo kani Diego. Ngam apay nga itamlaang nga ibaga kanyak. Gaputa jak kayat nga agdanag kayo kanyak, nanang. Sana bali. Tanda tungpal ko matiara pa apyo ang makaturpusak. Isa nga ita, imayak dito'y balay. Anya ti kayat mo asawan? Agradwar kan? Wananang. Kat kayat ko, ada kayo ti mangimarcha kanya. Ay na, agyaman anak ko. Tatinungpal mo matlaang ti kayat ko ang makalpas ka ay ti panag-aadal mo. Ita, Mr. Lonely, adda akon dito'y balasiw tao. Kat may saak kadagiti naayat nga agdingdingeg kadagiti drama yo. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, amin tayo aparswa ket makaaramid iti basol. Tinapateg, ammo tayo ti agbabawi, ken ikiddawan iti pammakawan, tinagbasulan tayo. Ken ammo tayo ti bumangon, iti anyaman, ana itibkulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.